ptice pesme. Učešće na ovom šampionatu uzeli su gotovo odgajivači iz cele naše zemlje. Imamo učesnika normalno iz Gradišta, imamo učesnika iz Beograda, imamo učesnika iz Šapca, imamo učesnika iz Kragujevca, imamo učesnika iz Kruševca, imamo učesnika iz Pirota, iz Jagodine i da ne nabrajam ostala mesta, a posebno zadovoljstvo da smo imali goste na našem šampionatu i da su bili gosti našeg udruženja Brica Veliko Gradište. To su ptice bile Željka Furlana iz Slovenije, bile ptice Mustafe Vilaševića iz Bosne i Hercegovine i bile su 3 gostujuće kolekcije rolera iz susedne naše Rumunije. Na 58. ornitološkom šampionatu za ptice pesme sudije koje su ocenjuli su za grupu A, za harcire bio je Tibor Varga, savezni sudija, za sekciju B Malinois Vateršlager bio je OMG ekspert Aleksandar Arsić iz Hrvatske, OMG ekspert Aleksić Željko iz Hrvatske, za sekciju S Slavujari bio je Bane Karajović, bio je Životije Dimitrijević i Milovan Stojedinović. Ove godine možda prvi put se desilo ovo da smo ovu državni šampionat bukvalno održali na 2 različite lokacije. Ovo je možda jedan pionirski poduhvat, pokušaj da zadovoljimo možda i potraživanja i želje prvenstveno odgajivača, kanarinaca i ostalih ptica pesme. Ja se nadam, zahvaljujući ovim divnim ljudima iz Velikog Gradišta, da je to i uspelo, tako da mislim da ovaj način dokazuje da trebamo ovim putem da idemo, jer mislim da sada ovdje su najbolje ptice pevačice Srbije, što je cilj zapravo državnog šampionata. Za rezultate čestitam svima koji su osvojili nagrade i nadam se da u narednom periodu ćete postizati još bolje rezultate i da vam kažem i na neki način obećam da će prioritet novog rukovodstva Upravnog saveza biti, ne kažem isključivo, ali prioritet nad prioritetima je da se ove ptice pokažu u svijetu. Možda ćemo nekim drugim stvarima malo zakinuti, ali sigurno ćemo pokušati sve da uradimo da ptice prenesemo preko granice, naravno legalno, da se pojavimo tamo takmičari, ne samo kao posjetioci tih svjetskih manifestacija. Nadam se da u tome ćemo imati podršku svih vas. Evo toliko bi otprilike sada i hvala vam lepo. Pozvao bih gospodina Slađana Markovića, zamjenika predsjednika opštine Veliko Gradište, da se sa par riječi obrati skupini. Poštovani prijatelji, zadovoljstvo mi je što mogu da budem danas sa vama. Moj veliki prijatelj, dr. Nedeljko, me je upoznao sa vašom problematikom. Predsjednik, također ja vam želim da uspete u nameri da nas predstavljate u svetu, jer to zaslužujete. Što se tiče opštine Veliko Gradište, mi sa određenim sredstvima pomažemo ovo udruženje građana. Moj stav je da je jedna lokalna sredina bogatija za onoliko udruženja građana koje ima na svojoj teritoriji. Mi se u opštini Veliko Gradište trudimo da ih imamo što više, gajimo, negujemo, finansijski pomažemo da bi mogli da organizuju ovakve skupove. Želim da čestitam svim pobednicima i dobitnicima nagrada koje ćemo sad uručiti. Vama želim srećan put kućama i da nam se naredne godine vratite i na takmičenju, jer mislim da smo se pokazali i da Gradište zaslužuje jedan vid ovakvog, organizacije jednog ovakvog prvenstva takmičenja, da je to minulim radom dokazala i da nije slučajno što je ovo 58. tako državno prvenstvo u Velikom Gradištu. Ja im želim i udruženju da ima što više ovakvih takmičenja. Kažem vama svima da budete naši gosti, jer Veliko Gradište je turistička destinacija i polako, ali sigurno nama je cilj da bude u top 5 destinacija u Srbiji. Radimo na tome, pored svega ostalog, i ovo je jedan vid tog rada turističkog. Vama srećan put i da nam se vratite i sledeće godine na jednom ovakvom prvenstvu, a i da budete naši gosti u letnjem periodu, jer je Gradište turistička destinacija za sad samo orijentisano za taj letnji period od juna do septembra, ali upravo ovakvim manifestacijama gledamo da i proširimo tu turističku sezonu. Hvala vam još jednom, čestitke organizatorima i naravno dobitnicima nagrada i priznanja. Sekcija S1, Stari Štiglić, klasa 5. Prvo mesto, boda 16, Predrag Kostić, Leskovac. Molio bih da... Drugo mesto, Slaviša Ćirić, Leskovac. Sekcija S1, Stari Štiglić, klasa 5. Treće mesto, Slaviša Ćirić, Leskovac.
Stari Bastardi, klasa 6, prvo mesto, 34 boda, Slaviša Ćirić, Leskovac. Najbolji bastard, posle će stići naknadno. Drugo mesto, 31 bod, Filipović Milivoj, Leskovac, Stari Bastard, klasa 6. Slavujari, stari par, prvo mesto, Timotijević Saša, Kragujevac. Drugo mesto, Jovanović Siniša, mladi. Treće mesto, Stojedinović Milovan. Pojedinačno krećemo sa klasom P, Malinoji, sekcijom B Malinoji. Treće mesto, pojedinačno Beli, Zlatković Slobodan. Drugo mesto, pojedinačno Beli, Vasić Nedeljko. Prvo mesto, pojedinačno Beli, Prvulović Nenad. Prvo mesto, parovi Beli, Marjanović Milan. Prvo mesto, kolekcija belih, Vilašević Zemka. Treće mesto, pojedinačno žuti, Marjanović Milan. Drugo mesto, Bojović Željko. Treće mesto, kolekcija žutih, Filipović Dalibor. Kolekcija žutih, drugo mesto, Vasić Nedeljko. I kolekcija žutih, prvo mesto, Vasić Nedeljko. Parovi žuti, treće mesto, Bojović Željko. Drugo mesto, Bojović Željko. Parovi žuti, prvo mesto, Bojović Željko. Parovi žuti. Najbolje ocenjena ptica na državnom, Nedeljko Vasić. A ustalit ćemo praksu i na narednim državnim šampionatima da dodeljemo za najbolje ocenjenog malinoa i to je također memorijalni pehar Stević Radica Brica. Roleri, Džamba se rade. Prvo mesto. A za prošlu godinu prvak Srbije za malinu je u ukupnom plasmanu je bio Vasić Nedeljko. Inače, ovu nagradu dodeljujemo za sad u 16 kategorija, znači počevo od kanarinaca boje, kanarinaca stasa, papagaja, egzotičnih ptica, sve. Ostale nagrade smo podelili na izložbi u Subotici, gdje je bila izložba eksterijera. I ovdje još imamo za prošlu godinu prvaka iz sekcije S1 za prošlu godinu, znači takmičarske sezone, prvak Srbije za takmičarsku sezonu 2014-2015. Slaviša Ćirić. Hvala lepo i iduće godine nadam se da će biti i Štiglićara, Pesme i Slavujara. Šaljite nam ocenske liste kako bi mogli odrediti prvake. Hvala vam lepo.